Uba Sam Bormi Lingdo, Presiden Rangba ka JNC ulapan benapai ba, bakani ka seng ka yengs camp triang, banyo ikisan tili kitong bakong san lingba ka save jantia mission. Kini kisan tili kitong kilong, ban penklan ya ka JHADC, ban penrung ya ka ketin jantia haka state anthem, bat haka state language act, ban shnano ya ka policy thamai haka baya day bat kijing tung kam tung jam haki cement factories, ban penbetno ya uput usam hapadeng ka jantia bat ka Assam, da ka ba Shong Nong Rim, yaka pre-1951 Jantia Hills map, but ban shnano daka small-scale coal mining policy ban mentoy ya urit uria. Uloong ru yaka save Jantia mission na sedang haka khatsaw tarik no opera arhajar arhusaw, banya kun banyo ikite kisan tili kitong bakongsan. Ulapan pau kajing banyaw baladon kijing keno persya jogi jing tray joka JNC. Uloong ru ka JNC kamdan keti bat kanu ka sengsan hima bat kamsha shiliang ru yanu. Uba Sambormi Lingdo ula kentu kipat ba banom sha skor yaki khana ham saya. Ula kerpat pat ba ban kershan kini kisan teli kimat jinglawa jong ka JNC na ka sorkar jela. Aku boleh pergi nang senang ki produk prasnam pion kam ki kon yang keri jantia. Te negaliang ka Jantia National Council ko epa ko warta sepi ki kon keri Jantia hedging itu awak safe Jantia mission. Kam bodo yubi hadin kam ka JNC depan pendapat ba ya ka safe Jantia mission ka wa ema do santeli kimat. Dang hagi ni kisni ko wada deb de yo lai persni auto pai ba chaki katu kat ni teli ki chnong khamtam ha ka sor juai sor clear haka yaw sa asnyang waha yaw so kompor. Tahadin wada laluti kam ka save Jantia mission bu pensantho yaki paiba yaki ni kisantli ki marjing dawa kawa ka JNC desnya amkam go wa pensnya chau paiba ne benta kari wa ka jai buru ka yong kam tam kari Jantia kawa maya ka yong Henry si ukhnai phi wa hadin ka jing laluti ka yong da am kajing satu bakala nagi katu kat ni ya gani mission ke yong WDM le ki wa kwa uchim kabu ya gani ka mission ka yong ka JNC kata ka wangi ka save Jantia mission te kenang wa kini ka save Jantia mission lain ka ukhle wa kinu ki kam politics ne ba kam ka JNC hawa pendapat ba ya ka save Jantia mission imam mudi upengkesan dan open rem ya kinu ki political party dan ya kinu ki hikmat ki yang kajing tnuhi kwa hikmat do yang kam keseng por open benah ya kini ke save Jantia mission to ne benta open open ne pensa ya ka keten ka thlek ki yang open klan ya ka JHDC ka sanchar khadar khamtam wa open ne pensa ya kini ka riwa ka jai pro yang ya ka riti ka dustur ka yang Henry kamu doang ipi, wada am kajing senyatuk bakala, wada am kewacim kebu. Kini ka Save Jantia Mission, nak kalian ke yang ka Jantia National Council, dah sedang yang ya kajing pencepat ba, ke yang lene kita kajing laluti ke yang kini ka Save Jantia Mission, hadin kini ka election MDC. Te kamu kun pengkemu ya kini ki santeli kimat, kiwa ka JNC dan penpsia ka hapok kini ka Save Jantia Mission, kemat kawan nengkong to wa upengklan ya ka JHDC. Hawa pagi ya kini ka sencar khadar rapok ka JHDC kat kam man kat ni chemi watok kani ka yungkra kam ni kata ka autonomous council ka yang iman go ka yungkra kam ka watlot nete daw kam ka JNC desnya am kami watok upengklani ya kini ka JHDC takat wakam te kenang wo yo ya kita yo ye upengklan ya ka JHDC kerpa di yepi kipai ba Hakam kini kipor wa ijedi ya kinang mikmat ki yong cepo ka district council wa ujedi da kita kinang mikmat ki wa em ke jing yo jengai ki wa em ke jing bakhle ne benta ka mandret ka paten yong kari wa ka jai bru ko yong kam tam ujedi da kita ki bru ki wa maya ya kani ka riti ka dustur ka wa ki longchwa ki manchwa ki yong debo da sen gi dado warim dado kulong kuma am kam le ujedi da ki bru ki wa maya ya ka keten Jantia ka ne pha kam kinong Jantia dang ye khut yele dev iman kerpangi kan wa dang am ka JHDC dan ta ka wakam te am kam ujia dia kita kinong mikmat ki wa am ka ta ka capacity le ne ki wa am ka ta ka bor wakam nu upangklan le ne kam kinu ki ai nuchna
ne benta pengklan ya kini ke JCDC ke yang ini benta pengklan ya keriti ke dustur ke yang ini kamtam ne benta wa u pengklan ya kini ki dorbar triwi ki yang ikam ki dorbar chnong ki dorbar elaka ne ba kat kam mana du kan ni yui woto kan ni ke JCDC telot go hawro ki liang kamtam ha ki liang ki an kamtam ha ke jing yada ya kan ni ke ri ke mulu ku yang iya ke ri jantia ke yang ina kan ni ke jiwan khayi lai lan lan ni kata ke wan sen business lai lan yang kini ki bru ki wana bara po kan ni ke ri jantia ke yang i nei tai da ho wa jet iya kini ki MDC ki yang i kentu juri pi ki pai ba kam ke na ke liang ke yang i kam ke JNC woto jet pi ya kita ki bru ki wa maya ya ke ri jantia ke yang i ki wa maya ya kata ke jinglong tri ki yang i ki wa maya ya ke keten ke tele ki yang i berkam tam ya ki bru ki wa em ke jingkit khle ne benta ke ri wa ke jet bru ke yang i kam tam ne benta ke ri jantia ke wa maya ke yang i ta kamat ke wa ar ke wi kam ke JNC de bu i po kan di ka safe jantia mission to wa open psia ya ka state ya ka keten penar hapo kan di ka Meghalaya state anthem but we kam jule hapo kan di ka Meghalaya state language act Senyap meni waka sarkar Meghalaya lengba hapo ke jingilam ke yang chief minister wa embura mo yang i sar Konrad K Sangma haden wa i kam ka JNC demi chekmat wa pendapat ba ke safe jantia mission wa pencepat ba la yoi waka sarkar da pensia ga ya kan ni ke keten penar ke yang i hapo ka Meghalaya state language act Tapi wadang sa ya ka sarkar jela ta open psia ya kan ni ka keten penar ka yang i hapo kan ni ka Meghalaya State Language Act. Ta ihi na kaliang ka jansi wumpu chongkli kiti ye jing ta kini ki santali ki mat jing dawa ka yang i. Ta ka wale ka mat ka wa i de bu e po ka safe jantia mission ka ta ta wa uchnana da ki policy thungkam thungjam cha kini ki private industries le ne cha kini ki private company. Kat kamu man kat ni yoi bon na ki wayo ki yo kre apo kini ki company to ki bru ki wanaba te ihi kam ka JNC isnyawi uto ka sarkar am kam ni ka china na go da ka policy le ni da ki te ki an thungkam thungjam apo kini ki company knam wa ka jingun to hi uman go ya ki tri muluk ta ka mat ka so ko i de boy po kini ka safe jantia mission to wa u penbaik no ya upor usam de wa penchong nong rim ya ka pre 1951 map yang kari jantia lan ni kata ka map yang kari jantia ka wada em hachwa yang ka khande sampubi ni ba i kam ka jantia em ya ka history ka waskam nadu ka history yang ka jantia kingdom nadu ki portion char yang parang i da em ka history ikwa ya ka sarkar wa open back ya podusam di wa penchong nongrim ya ka history yang kari jantia ka wabaya ka yang i Taka wasan we ka wakado kamat ka we debu e po kani ka safe jantia mission to uchna no da ka small scale scientific mining. Ni ba ka kamu man kan ni ka mining ka waki kinong chongnong yang ka jela ka yang i daw yo ukre to ka mining ka open cast mining le ni ka ta ka mining ka wahe ka i ha em kami do chispa hektar ki thau. Knang yo ye yu apply ka ta ka mining list le ni ka ta ka license bo yo ukre mining. Ta ihi kat kam ka jing chem ko yang i ha research kam ka sen chem bo to bun na kinong kra mo yang apo kani ka state yang i kam tam apo ka East Jantia Hill district hi lani apo Jantia hi chem bo to bun na ki wo kra to ki kini ki small miners ne kita kirit kiria nei tai da i kam ka sen de bo i ka jing da wa chakmat ka sarkar lembaga safe Jantia mission mo to chna na ga da ka small scale mining Takini to kita kisan tali kimat ki wa ka JNC hakini kisngi ko da deb yo mulai pencepat ba cha ki katu kan ni tali ki yaw ki chnong lembaga ni ka safe jantia mission ta haden kini ka election MDC i ne kan yang ka JNC wong chong klik ti da pten yang i ya kan ni ka mission ko yang i ne benta open na ya ka kten ka thale ko yang i ne benta ka jimon to yang ka jantia ka wamaya ka yang i ta kini to ka warta chapi ki khon ka jantia kham tam cha ki nong karchan yang ka JNC Kublai shi bon che jan mo